Sushant Singh Rajput case Mumbai police ten acha chhum le afarnu thu anzot non le don Bollywood actor Sushant Singh Rajput chu athi atanga thlakhat aliam hnu a po an lo chui ta zela Mumbai police te chuan he thi na chungchanga hian mi somthum pali chuang thu anzot to a tuna chuan acha chhum niras le afarnu de chu avoi ni nan thu anzot fia le don ani Sushant Singh Rajput hi June ni sompali khan a chen na ina inok hnuma mu ani a police ten midang kutwara thi ani theina an muloti an puan hnuwa po Sushant Singh Rajput thian tha le a fans te chuan CBI chui an ngel zui ta zel ani nirasi Sushant Singh damlai mununung bertu ani a police ten a thi chan an chuina kal zela hian hriat beldu an neya chungzinga chuan June ni som pakhat le June ni som pali inkara Sushant Singh chet vel dan a thil ti zong zong enge ai ti le ani tin hun man dan te kim chang taka hriat an du ani nirasi ama in police ten darkar rukzet thu an lo zot fia to nge ani Sushant Singh a farnu mi tu po thu zo non le tur jinga atela thlatum liamta a an u naw in biak na kim changa hriat an du a ria chak borti le Sushant Singh te inkar hriat chian le zual an du bok